Acara ini disponsori oleh Pemirsa Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Koperindag Jemberane, nureksain pengelimbakang minyak goreng curah ring pasar tradisional. Petugas taler sepisanan nyobiahang indik ugar-ugar numbas minyak goreng curah ngelintangin aplikasi Peduli Lindungi, miwah nomor induk kependudukan utawi NIK. Anut ring ugar-ugar saking pusat, harga eceran tertinggi minyak goreng curah wenten 14 tali rupiah liter. Samian pedagang sane ngadol minyak goreng curah, kaicen panyobiahan miwah tata cara nganggen Peduli Lindungi sahenik. Nanging akehan pedagang durung resep indik ugar-ugar anyar inucap. Makatah pedagang taler kepanggih ngadol migor curah langkungan HIT santukan pedagang kantun anutin arge saking distributor. Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Jemberane Ikomang Agus Adinata Mausang, saking seselah sane kelaksanayang kepanggih makatah pedagang durung nguikanin sistem anyar antuk numbas minyak goreng berbasis Peduli Lindungi. Pedagang wantah kantun ngangge aplikasi saking distributor suang-suang. Punika mawinan kahanan puniki patut katureksain mangde samian arge anutin HET. Kauningin rahumangkin pemerintah daerah durung nerima surat resmi indik regulasi pembelian minyak goreng curah. Nanging panyobiahan tur panureksan Stateraja Kemargiang mangde panglimbakan ring lapangan anut sareng tetujon. Saheng luputang saking daya corah. Melarapan pemargi inucap inggian ugar-ugar anyar sampun ketetapang keabdian krama miwah pedagang nenten kagiat nampenin kahanan inucap. Surya Dharma Bali Pos Nguningaya.